Aha, haleluya, haleluya, haleluya. Bantu dukorana kuri YouTube ndambanje kubasuhuza. Umwami Yesu nashimwe. Ndabasuhuza rero muri iki gitondo ndi kumwe n'umuryango wanjye. Ndi kumwe n'umugore wanjye Marie Goreti. Ndi kumwe n'umuhungu wanjye w'imfura Mugisha Boaz. Ndi kumwe na Efuta Gisubizo na Oni. Yesu nashimwe. Ndanezerewe cyane muri iki gitondo mbanejwe no kubasuhuza. Muraza kwihangana kubera ko ari igihe gitoya ariko ndaza gusubiraho nkorera utuvideo. Uyu munsi nta ka video kari bubagereho kubera ko nafashe umwanya wo kuba ndi kumwe n'umuryango, ariko ejo ndatekereza tuzongera tugasubira ku cyigisho aricyo turiho kwirye cy'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero mbasuhuze ba Dominique muraho, abagize groupe abarobyi, abagize groupe abatoranijwe hariya ku Kagugu, ndetse abo twasenganye hano muri Kigali. Ndasuhuza b'Igihuma, Kanyinya, Ruhango, Gikoma, Bunyogombe, mu Ngororero. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya.